Lawa ngemagugu enhlakanipho kuloyo locabangisisa ngalokujulile kuthi utawuthatha noma utawuthathwa makukhona into lemcoka lenye lemcoka kakhulu eluhambeni lwakho sikhathi. Cabanga ngesikhathi. Mangabe usebus rank khanza kugcwele emakhumbi, kugcwele amabhasi, kugcwele bantfu. Kumbe yakho isuka nga-3 nyalo sekuyakhona kubo-3 sikhathi. Kumbe ubona abantu baningi uphikwe nawe ukuthi hhayi ngoba abantu basebaningi kusho ukuthi konke kusahamba kahle. Emabhasi kuthe bi, emakhumbi kuthe bi. Ashaye 3 ulibatiswe ngilaba lobabonako. Kungendeka ulale esigangeni utihluphekise ngoba ucabange ukuthi konke kusekahle ngoba ubona bonke bantfu bakwenta basenta tintfo as usual as normal. Kumcoka ukuthi cabangela sakho sikhathi ngoba uNkulunkulu liBhayibheli lithi wente tonke tintfo taba tinhle ngesikhathi sato. Mawufundza naleli qiniso lelithi ngesikhathi bantfu besaba konke lokuphakeme, uyasiva lesikhathi leso kukhona isikhathi la utawesaba khona etindzaweni letiphakeme. Manje-ke mangabe awubambi isikhathi lesingiso uhambisana naNkulunkulu wakho, uxoxisana nebantfu labakhulile kunawe, mangabe utawushiywa isikhathi sakho kungendeka ukhanze ukuthi sewuthatha noma sewuthathwa sewuyesaba kuhamba etindzaweni letiphakeme, sewuyesaba kugibela indiza. Ngoba sikhathi asimeli muntu liphindze lithi liBhayibheli kanye netingoti tasetitaladini sewuyesaba nekuhamba emigwacweni sewuyanyonyoba ngesikhathi tihlahla te-almond setichakaza nenzethe itotoba endleleni yayo sewucala nekutotoba ngoba iminyaka seyihambile nengabungabu iphela. Awu nango-ke lamagama lamanye lalikhunyana kuthi kunesikhathi la kunengabungabu khona ihambe iphele. Ihambe iphele. Ngikhumbula Davide sebamlethela laphana ingabisa. Awu noko sikhathi bese sihambile ingabungabu seyiphelile kuDavide. Nawe usacabanga ngendzaba yekuthathana, cabanga, jula ngoba kunetintfo kumbe nyalo letisasebenta kahle letawuhambe tiphelelwe ngemandla. Indzaba yekuthi uhambe etulu kumbe lomnye ufuna niye e-honeymoon nigibele indiza wena sewucabanga ipensheni. Angisho ukuthi ngeke uthathe yini uthathwe lapha, kepha mangabe tintfo tiyavuma cabangisisa, ungazami kuhlala utibambe kakhulu uphuve ukuthi wena uyakholwa. Lungisa loko lokumcoka lekumele ukuthi ulungise, ubambe sikhathi ngoba siyedlula. Ungameli bantfu longabati emabhasi abo ukuthi asuka nini. Caphela sakakho sikhathi ngoba mawushiywa sakakho sikhathi ngeke uphindze usirikhave. Lithi-ke lapha lenhlakanipho kungendeka kufike isikhathi la sewutotoba khona, kungendeka uthathe kumbe uthathwe sekusikhathi la wena sewucabanga nje tindzaba tekokuthi engabe umshwalensi wakho mawufa konke kuhamba kahle yini. Ngako-ke kumcoka ucabange ngekuthatha nekuthathwa kuse-fresh engcondweni, usacabanga kuvakasha emave, usacabanga kugibela imikhumbi, usacabanga kugibela timoto, usacabanga kudlala. Hhayi la mase utotoba khona, bamba sikhathi ngoba konke uNkulunkulu ukwente kwaba kuhle ngesikhathi sakho. Amen.